شتوتگارت یک جی باجارên mezin yê Almanyê. Li başûrê welêt di nava çend giran de hatiye avakirin ku qet li navdariya bajêr nayê. Lewre ev bajar bêtir bi endûstriya xwe ya otomobîl û tirimbêlan ve tênaskirin û navenda markayên mezin ya tirimbêlan li vira ye. Nüfusa nava bajêr 750,000 e. Lê teva derdora xwe nêzî 3 milyonan e. Lewre li dora bajarê Stuttgartê gelek bajarên piçûk hene ku Stuttgart weke navend û paytexta herêmê jî tênaskirin. Ji ber ku aboriya wê bi bazara tirimbêlan vegirêdayiye, li Stuttgartê gelek caran pêla bêkariyê pêk hatiye, lewma nüfusa wê zêde nebûye. Pirçandî jî yek ji taybetmendiyên vî bajarê ye. Lewre her ji 4 kesan yek biyanî ye. Türk, Kurd û Yunan û Îtalî û Xirwat û Sirbî biyaniyên sereke ne. Hejmara wan jî jiyên din bêtir e. Dîroka bajarê Stuttgartê diçe heta 2000 sal berê. Lewma ew qasxaniyên dîrokî û meydanên fireh ku nîşana mîrekiyan in û dêrên gotîk li vira hene ku li her devera bajêr xuya dibin. Piştî ew qas enfal û talan û fermanên ku bi serê Kurda de hatine elbet mirov dikare bi hêsanî lê bifikire ku bîreke kolektîv, bîreke civakî nava Kurdan de heye tije kul û xem û derd e. Ev kul û xem û derdên di nava civaka Kurdî de pêk hatine bivêne vê de tesîra xwe, bandora xwe li ser derûnî û saykolojiya takekesan û şexsan jî bike. Îro cemaatên Stuttgartê em ê serdana profesorekî Kurd bikin Jan İlhan Qizilhan ku pisporê saykolojî derûniya civakî û derûniya takekesî û nava wan de pireyekê datîne lêkolînên wî yên gelekî balkêş û dewlemend hene dîwarî de. Jan İlhan Qizilhan dê me bibe geryaneke nava bîra kolektif û derûniya kolektif ya Kurdan de û me tê de bigerîne û belkî gelek rastiyê me ji nû ve bîne ber me û me bi wan re rûberû bike. Jan İlhan Qizilhan di pencereya Kurdî de bîstek edin. İlhan Qizilhan sala 1965 li Batmanê çêbûye. Ji 1973 û bi vir ve li Almanyayê dijî. Li Almanya û Amerîkayê xwendin û perwerdehiyeke pirhêl kiriye. Hem diwarê psîkolojî an jî derûnnasî, hem jî diwarê sosyolojî an jî civaknasî û hem jî diwarê oryantalîzm an rojhilatnasiyê de dîplomayên cuda bi dest xistine. İlhan Qizilhan di wê baweriyê de ye ku travmayên ku bi nifşên berê re hene bi rêya perwerdehiya civakî ve weke xwînê an jî weke çandê derbasî nifşên nû dibe. Vî psîkologê Kurd diwarê psîkotrawmatolojiyê de û travmayên transkültürel de bûye pispor. Bi taybetî li ser psîkoterapiya penaberan ya qurbaniya şeran, qurbaniyên şiddetê û terorê dixebite. Ji lewma ji sala 2016 ve ye ku projeyeke alîkariya 1100 jinên Kurdên Êzidî bi rêve dibe. Ev jinên ku bûne qurbaniyên şerî bi alîkariyê wî ve hewl didin ku ji nû ve li jiyanê vegerin. Ji ber van karî xwe yên ku her wiha karine alîkariya civakî ne jî, İlhan Qizilhan ji aliyê hikûmeta herêma Bad-Wurtembergê ve jî weke mirovê bilind hatiye xelatkirin. Em li paytexta herêma wî li Stuttgartê çûn serdana wî û me pêra behsa vê elmê nû kir ku derûniya civakî û dîrok û serborî û çanda civakekê weke alavên bingehîn li ser derûniya endamên wê civakê dipecirîne. Mamoste te behsa bîrê kir te got mirov karê ji bîr bike hin nexweşî karin bên çareserkirin dibin travmayên civakî bandora xwe ser şexsan ser takekesa jî dike. Lê em dizanin ya nava civatê de însanê me wiha bawer dikin ku nexweşiyên nefsî yên derûnî zehmet e ku bên çareserkirin. Gelo mümkün e ku piştî ew qas travmayan pirsgirêkên me yên civakî û yên takekesî yani yên derûnî û nefsî
مروف کاری به چارەسەر بکە دەرمانی وێ ڕاستیژی هەیە پسیکۆلۆگ کارن ئالیمە بکەن دیواریدا بەڵێم ئەم دەبینی مەسەلە ئاڵێ بەدەنی گەلێک نەخۆشیەکە قانسەریان نەخۆشیندنیانە ئەو دکتۆرن عیلاجە حتا عملیاتن گەلێک چارەسیەوەنتنە گەلێک ئینسان پێ نەخۆش دەبین ئانجا حتا پێ دمرنجی ئاڵێ نەخۆشینە تراومای نەفسی به تکنیکین و علاجکردنا درونی ئەوە 5 ساڵی گەلێک پێش کەوتیە ئەم سەدی حتا هەشتە ئەم کارم بێژن چارەسەرێکەوێ ممکن هەیە مەرە کارە ئاریکاری بکە لێ دوێ مەروێ باشسانی بە ئەو تشتێ هاتی سەرێ مرۆڤ مرۆڤ نکارەش بیر بکەت بمەژوودە هاتیە تۆمارکردن لێ ئەم چ ببێژن ئەم ببێژن ئەو بوگەرێک بوو هاتە سەرێتە ئەو ڕاستش بیژی نەکە گەرەکە پەرچێکی ژیاناتەیە لێ تشێ دنجی هاتنە سەرێتە تشتێ باشی بەلگاتمە سەرێتە تو 30 ساڵی بەلگەی 5 ساڵ ژیانەتە پێشەکە دەیە گەرەکە بوریا وێ خامادە بکە یعنی ئەم دخوازن وێ فکرێ ڕامانێ نێگاتیڤ بگوهێرن تێخنەیە پۆزیتیڤ ji بۆ گاوێکیش بۆ ژیانە پێشەڕۆژ بهاوێژن و ئەو دەرمانکردنەوەی ممکنە ئالێ جیواکی بێگومان لە کوردستانی هەمدل دیاسپۆرا دکتۆری me هەیە ئێ دەرونی و پسیکۆلۆکین ئێ دەرونی کێمن yani tenê mînak bedim ku ez niha em li Duhokê em di şkolî înstitûteke me li wê heye em talaba perwerde dikin ku bibine doktorên derûnî li 2 milyon kes li herêma Duhokê dijîn li wê derê ten 5 doktorên derûnî hene yani çiqa hewcebûn jî hebe îro hejmara derûniyên ê psikolojî dermankirina derûnî kêm e Mamoste ji psikanalîzma Freud û Jung vir ve tim wa hewl didan ku biçin kokana xweşiyê fehm bikin dadiketin patolojiyawan ya kem. Diya Kurda de gava ku îroj nexweşek te tê ber te tu wê patolojî çi azev dikir ji ber ku barê te ez bawerim girantir dibe hem takeke ziber te hem jî civakek ku min travmayê derbas bibe. Em çawa karin pêwendiya wê deynin yani karê psikologê Kurd yê model yê demame ne piçekî zehmettir e ku Freud diçûn xewnê wan dinerî zarokatiya wan dinerî ate ne piçekî zehmettir e? Ya ême em psikolojî alê zanistî gelek pêş ketiye. Freud alê dîrokî mirovekî hêja û pêwîst bû lê ew metodê wî îro li Kurdistanê nayne meşandin ji ber ku ew teoriya wî anên nankokiyên ê derûnî nel goriya civaka me ne lê em dibêrin ev salên dawiyên de niha em taybetî jî em ser dixebitin sê şeklê travma hene yek travmayê ku ji bapîrê me û kalkê me û berî sed sala hatiye serê Kurda. Tuştak tu jêr dibêjî nifşa ber bi nifşaftê. Transgenerasyonel yani İngilîzî ku nifşekê derbasî nifşa dinê dibe ew dayîk û bav belgî 105 salî qatliama qirkirinek hatiye serê wan. Ew zarokê xwe li goriya wê perwerde dikine. Lawê hayş xwe hebin dijmin heye tirs ketke dilê wan ew jî wî derbasî zarokê xwe dikin. Çîroka de, di edebiyatê de, di helbestan de, di dengbêjiyê de ku em dibînin gelek ew travma di kültûra Kurda de cî xwatinnekirin derbasî nifşan dinê dibe. Ev li kulînên dinyayê de heta niha zêde nehatiye serkirin. Em niha nû dest pê dikin. Ji ber ku em dibînin Kurd cuda ne. Biz ciyana xwe cuda ne. Ya dinê em dibînin alê civakî komkirin qirkirin dîtine kolektif. Yani weket gava dinê jî me bas kir Çaxêl Anfal dest pêkin zêdeyî 180,000 Kurd kuştin ne gotin ez wî şexsî hiznek mezî bikûz bikame Kurda biqelînin Elbet li Şengalê an li Afrînê li Kobanê an li derê dinê bûn her dem hedef Kurd bûn ev tişekî kolektiv e travmaya kolektiv jî cuda ye teşqelek were serê me ez değişim xewê min nayên ez nikarim binivim nikarim razê ji min re dibe kul tirs keve dilê min kul keve dilê min yani ev her se travma ku em hevre nexin babêteke modeleke ya derûnî yani ilaçkirina derûnî em nikane alîkariya Kurda bikin ji ber ku tarîxa ya buhurî her dem îro dijî ya mirov dikare bibêje wekû tu ser dixebitî mirov dikare bêje ew travmayên me ew kilo xemên me yên berê bi xwînê re derbasî nifşê nû dibin mirov karib Kurtî wiha bêje bêguman ham li Kurdistanê me dest pê kiriye em alê xwînê em digirin em dixwazin xwîna ya Kurda û ê dinê ku ev travma ê kolektiv ne jiyane cudabûn heye tune li goriya me gereke cudabûn hebe ji ber ku ne nifşekiye eva çiqatin hebe 400-500 sal em karin îsbat bikin ku Kurd qirkirinê de derbas bûne ê ku qirkirinê derbas bûn divê alê DNA yani alê xwînê de guhartin hebe و گوارتن هبه ام کو اثبات بکن او گلک فنومنه که گلک بالکش به دور دم کارن تشافر ببین چوا ام کاربن درمان کردن یا درونی باشتر بکن elbet saat xoş مجی پروفesör دکتور İlhan Kızılhan پرسی کاگلو ممکنه که قربانیین شری به تداویه و لجیانه وگرن آنجی ماگلو مروف دکاره تالان و قرکرن آنج بیر بکه
مامۆستا te behsa bîra kolektiv kir te got ku ji nifşan ber bi nifşan vetê û paşê bandora xwe takekesan li şexsan dike. Lê tabii em dizanin ku di her elmê tenduristiyê de her nexweşî bi şeklekî xwe nîşan dide. Yek ku serî wî deşe bi serê xwe digire, yek ku zikî wî deşe zikî xwe digire, ya ji madî wî diğele filan bêvan. Her şekil semptomek wê nîşanek wê. Semptomên travmayên civakî çi ye? Mirov çawa fehm dike? گوریا رێخستنین تەندروستیە جیهانê dibêje ku divê bûyerek hat be serê meriv. Yani şer teşkilek, şîdet, zorek. Ku ew hat be serê meriv piştre mecû tê guhartin. Ew mecû wê bûyerê tomar dike û her roj dubare dike. Piştre dest pê dike xewa wî nayê. Şeve raşik dibîne, kabûs dibîne. Tirseke mezin dikeve dilê wî wî ji tirsê rizgar nabe. Dest pê dike tişta ji bîr dike. Azabî dibe, agresîv dibe, sinir dibe. Nabera wî malbatê û zaroka tê guhartin, nabera wî li êşê xwe tê guhartin. Ku ew zêde dirêj bibe û bimîne û nikaribe çareser bike, ew dibe perçeyekî şexsiyeteke wî nû. Ji re muşkuliyan ava dike. Muşkulan cevap dike û ew şexsiyetê wê însan tê guhartin. Yani weke însanekî nû be. Yani yekî pênc sala wî piştî wê xewma dîtbe dice ev însan kes. Şeklî wî yek e lê hemû hewildanê wî, gotinê wî, axaftinê wî, fikrê wî hatiye guhartin ew ne wî însan e. Ji ber wê em dibêjin pêşniyar dikin ku tiştekî wisa hebe û îmkanet hebe divê zû her gel doktorê derûnî ku ji bo alîkariyê bikin bira dereng nemîne. Aliyekî jî bêguman hinek derman hene, ilaç hene ku çekî alîkat kirin lê bi ilacê tenê fayda tene. Ji ber ku divê axaftin hebe ew bûyerê were fehm kirin. Aliyê dinê em dibînin hinek ciyawek el Kurdistanê her dem doktorên derûnî tinin. Yani ew lê em dibînin dewletên weke Hindistanên dinê jî rista civakê gelek pêwîst e. Ku ew zanîbin travma çi ye? Çima ev kes nexweş ketiye. Em çawa karin alîkarî bikin ku nava civatê te bimîne. Gava yekî nexweş dikeve em nava civatê dûr dikin. An here cem doktorê xwe, an here nexweşxanakê. Lê ew jê nexweşîn derûnî pêwîstin ji ber wê jî mane gelek dîtine alî kültûrî de. Mesela Hindistanê an dewletên dinê dibêjin yekî nexweş be. Yani alê derûnî nexweş, alê nefsî nexweş be, nêzîkbûna wî Xwedê çêbûye. Heş xwe maneyek jê re dîtine ku wê têx nava civakê bi civakê bi qebûl kirin. Wisa ji ber ruhê wî wisa ok bûye, wisa aram bûye, wisa nankokî bûye ku zêde ew Xwedê nêzîkî hevûdinê bûne. Ji ber wê jî divêt însanekî ku nêzîkî Xwedê be em zêde alîkariya wî bikin ku dîsa întegre bibe perçekî civakê. Belê mamoste erê te got lê bi xwedî derketina civakê ji bo çareserkirin ya jî aramkirina wan rewşên derûnî gelekî mühim e. Lê di van salên dawîn de tu dizanî tiştên pir cidî hatin serê Kurdan ku tu xwe serxebitiyî. Erê Kurd ji talanan di talanan re derbas bûne, hin kes îşkenceyên pir giran wan hatin kirin bi salan zindanên de mane û paşê piştî wan salên di nava zindanê de ji nû ve tev nava civakê bûn yan rehabilitasyonek wan hat çêkirin. Lê bi taybetî jî vê dewra dawîn piştî hatina Daişê ya Kurdistanê ya Kurdistana Başûr û ya Rojavayê fenomeneke nû çêbûn nava civaka Kurdî de. Cara ewil bû ku dest avêtê jinên Kurdan. Jinên Kurdên êzîdî bi hezaran ji wan ketin destê Daişê û piştî wê ji destê wan hatin rizgarkirin, piraniya wan em bêjin hatin rizgarkirin û em mecbûrin êdî vê travmayê jî bijîn. Ev bû fenomeneke civaka me jî. Gelo mirov çawa dikare kesekî mînate ku li ser hem vê bîra civakî dixebite, vê travmaya civakî dixebite û hem jî li ser qebûlkirina vê civakê civak gelo dê çawa li wan jinan xwedî derkeve ji ber ku ne sûcê wan bû, tu gunehê wan jî tu ne ye. Ev ser mirê te dibe berpirsiyariyeke dualî. Tu karî piçekî şîroveya wê ji ber bikî em çawa karin bi rastî jî nava vê projeya rehabilitasyona van jinan de karibin van her du berpirsiyariyê xwe pêk bînin. Yek alîkariya jina bikin, du alîkariya civakê bikin ku civak vê rewşê qebûl bike. Em ê çawa şîrove bikin. Divê baweriye de divê meriv qurbaniya du cara ceza neke, an tawanbar neke. Em dibînin civaka gava qeyran têne serê meriv şansekî jê heye ku ne tenê meriv xemgîniya xwe de kulû kederê xwe de bibîne, mirov karibe şansekî jî bîne vê civakê biguhêrne. Niha 10,000 keçên êzî meriv eşkere zane herkes hatine destpêşkirin û niha vegeriyane. Mînak bidim keseke 10 salî navê Rinda. Çaxê destê Daişê derket li Duhokê li gel min alê psikolojî lê hên pêra axivîm. 8 meha destê Daişê de bû. 100 carî ji alê mirovên zilamên 65 salî 7 salkirî hatiye destpêşkirin. Li hemberî me rûniştiye li çavê min diranîce çima însan tiştê wisa dike.
yani günde rında çiye. Çu güne heve heye. Çamına yani farkı ve kaçamtına yani kuam ve kaçı kabul nekin demek ki hiç insanetil gelmetine. Jbervez bavarım insaneti gerek peşe her tişti var. Peşe insaneti, peşe kültüre, peşe çand, peşe ole. Ev civak bir vara gohartın. Ev bu el peyvist bu. 2015 me bixwaji bi meclisa ruhaniye izyara gelek car maqfin baviye şeyh ra maqfin. Peşi 80 sali wancara yekemin Kur'an'ın xoş şartlarına gohartın gotin em van kaça kabul dikin. Ev kaç bu me şerefa mene, namusa mene. Em wan bi xeyr u xwazi dixwazin. و هر جمعی او کچن که مج کردستان مدانینا آلمانیا پیشی مدبر لالشه باوشه بخواه همو یک عینیوان پارست کرد او قبول دکرن دکر ونگو اونجمنه قط مراقانه کن گلک وان کتنا گری کتن هیچ کتن لیج بو پسیکوتراپی یعنی بو علاج درونی کو کارم وان آلمانیا سر خبسه کن گلک پیوست بو لیج ترسوان جو ببره ما وسط بقرقل ترسوان جو او بو كجواك وان رد بك نوا رد بك راسته يعني جواك ve duvarı da tane ev mijareke em bin Kürdistan'ın gelek nan ko kidineci yani şiddete dijina gelek bilinde yani evci civak ve hükümet ciddi beser emzede beseklen mafetik kesitine ne jin bazarok be ku em şiddet el zarok khabekin em peşarojavan deste khad kujne hacı dijmine me zarok ki ku ali şiddet bibine zoru bibine ali deruni nesah beni karbe serkefti beni kar khondin be ne karbe khodi pişek ne karbe zarok ve malbat khod peşaroja derkare evci nefşame nem dibeje nefşame peşaroja me ku em nefşa khab eşinin o nabet درونی به هر تشتی و تکل داره. جواکین روجلاتی پرسکریک و روشن درونی و پسیکولوژی وک حالتین نینی درخینن. لیبله هر مروف خودان همان حالتیه. تنه وی آگاهی پینینه. ما به ایلهان کزل هنره بحثا تگیشتنا وارد دروناسیه کر. ما وست ام زانون که هم دواره پسیکولوژی ده هم دواره سوسیولوژی ده هم لی تروجلات ناسی خوان تو کاری بچه که بحثاوی خوندنا خوب که تا پرهیل خواند جسی قولان و تا خوندنک تمام کرد چما اوقاسی حوجه بون؟ یک آله پسیکولوژی به تایبتی آله تیپیک و چهام کارون آله درونیسی انسان درمان بکن اما 20 ساله نساخن آن نخوشین این پسیکولوژی رو کرد که من آلمانیا کرده که لرواندا لبوسنیا لافریقا لهندستانیه او گلک نخوشم تخوازی نخوشی وان فهم بکن و بداوی نخوشی وان کلتوری چاندوانه yani çavazem tomi xod yar dikin. Jberve sosyoloji havcıya jwam civake fam bikin. Kom civake fam nekin em nikarin şahsa ki derman bikin an ilaç bikin olay deruni. Taybeti jibo kurda jibo menci orientalizm an roşlat nasi ji pevest bu kamzani ben malat vedere çavadici. Be taybeti şahemen ser اولن اقیم بو زردشی بون ترکایی بون ازدی بون مثلا نهاجی پروفسوری کامل اصفهان هر سال الور کلوان از دشغلم آن درس دادم. هر سپرچه دبه ترانس کلتورال یا درونی. Yani navbera kültüra de em karin ilaçlarına ya deruni çağçe beken. Evi şahı ki nuve kava de bazı salar naha nuhat ya vakırın. ما مستجبر که واره بینه از بالا خودی دمی تو بحثا بابت پسیکولوژیک و سوسیولوژیک دکی لی تو کرمانجی که خوشی بحث دکی سبه گلو او امکانجی دسته بده هیا که ایروج مثلا گاوا که هم دواره زمان ناسیه و ادبیات دش خود پرسنم دی بیجن که تم پرسکریک که یا راوه کرنا بکردی هیا جبر که کردی گلگ وران ده نه هاتی بکارانین لی آلیه پیوان و وکابلری ده گاوا که تو روشک درونی روشک پسیکولوژیک یا جی تراوما انجواکی تو راوه دکی تو ناکه و آستنگیه که تو کردیوان تشتاند کیش برکو من پرتوکک ته یاب ناوی فیربون خوانده بو های میجه هیا تو دور ده ناکه و نوال لگرینه که تو آسینا بی بله جبر کو گیان آن بیجن روح آنجی نفسی درونی به زمان کاری ifade بکی اوجی هسته می هری کورن یعنی که از نکارم هسته خوی هری کور چه زمانی به از بین زمان
زنگی عالی درونی جنی کارمی چاره سر بکن بله. حتی مجبور من ایگو آرتن لیکولین هنه که زمان کاری باش زمان باقی کاری درده خو کلو درده خو باش بینی مجبور تیگو آرتن خودت فرمونه داشی بحثا ذکر مجبور تیگو آرتن جبری زمان گلک پیوسته جبر کو کرداجی نخوشی می گلک کردی هنه yani diyem zamana ki olsa bağfın kujme fam bekin kamşan fam nekin emni kard sevi kartın yani beguman jibo peş ve çuna zamanı kurdi şahri psikoloji gelek peviste جبر کو ام زمان پسیکولوژی و جواکا پسیکولوژی ام فهم بکن و ام بگل بینه فهم کرن دبی ام هن زمانی که وسط چه بکن کو او زمان گل فهم بکن جو امکانات گوهارتنی تده چه ببین افجی لیکولینه که گلک دو و درجه دبی ام هن گوتنی نو ببینن استانداردن لیکولینی گلک او چه بونه یعنی بزمان انگلیسیان و آلمانی ام درس دادن آن دخبتن پرتوکا دنفسین گلک راحته حسانه جبر کو امکانات هن زمان گلک دوی وارد پیش کردیه لی دوی دیساجی دوی ام امکانات بینج بکو زمان کردی گلک فرایه گلک دولمنده و ملتی آماده لی دوی ام هدی دست بکن هناك برتوكي نوام دست بكن هم شغله كما هي برتوكا كمان بانجليزيه سر تراوما بناب كردي ترجمه كرن وفارسي ترجمه كرن بالكم خوازه هناك فارسي فايده بكرن فارسي قالك على دروني قالك بيشكتي هي على بيشكاتري قالك بيشكتياتي وغاواز وند بيسم تزميال قالمجي عين وسط بيزن عين وسط تزمين يعني زمان قالك في وسط زمان جد هول بدن زده پیش بخن از هیت کم جی قالك كاسين از زمان ناس و سوسيولوج ام كومك انترديسيبلين يعني قالك شخا ام قالها بين ام سويت شيخ خواتك باش بكن قافا كنت روشه كده بيجي جانا تلبيفاد قري يعني مثلا يجي تقول كردي قالك يفرها ابش قال زمان استفاده لكن يان كردي تيرات دكه مثلا جبوك تفيت تراوما يا جنين كرديين اس دي رافه بكي شروفه بكي زمان كردي تيرات دكه جبوك من ساخر ام باخ فين تير دكه لیم راپورک سر دیagnostic سیمتوم بنفسین ترناکه او بلکو پیوی نهات پیوی نهات مثلا از جک نخساخا کار بیجم نخوشتا یا تراومایا تراوما بلاتینیه آنجی بری پیشتر بیونانی هاتیا کارانین و تیوی معنی بری نکه درونیه از وی بیجی از بیج گوتنه بیجن فهم نکه لید بیز وی گوتنه بیجم برازانی به تراوما بیست لپیشتی وی تراوما بیش روی بکم معنی وی تراوما و تای تراوما کل بوی برینک دیگر سه جرا جرات کم داوی گاوا کو تراوما بیجم فهم دکه depresyon, tırsın, navi gelet şindini hene. Ve muanj bana ayikari bikin, bu fem bikin. Lej bu nexweşa kurmancı ter dikin. Karime hevra baş terapi bikin. Lej bu lekolina uzanisi ter nakin. هو ستقول لكردستان يجيبوا مثلا الهرمات وهو كنت خبيت تقول يجيبوا 2 مليون كسان بينش بسيكولوج هنا ما مستوى كمينات كجنافا كردا دركتيه كجيبوا مستر بلنديا هيك تشوا كاري علي كاريه بكي يكون نفشنا نو لكردستان بيجي يجين بسيكولوجين زيرك نافا جواكا كردا كم ام تشوا كاري جان ينان قزلان استفاده بكي يعني 2017 بده جوالي كاريا دولة ألمانيا نهم انستيتوتا بسيكوثيرابي بسيكوتروماتولوجي لزانكو دهوك آواكيريا لودره ما پسی طلبه دست بکر که نه هم ماستر دستین ماستر یا پسیکولوژی و سایکوتراپی و هم جد بین پروفسیونل سایکوتراپیست که کاربن راستیج وکل گویا شرط نه آلمانیا کاربن عالی درمان کردن درونی آی کاری مطلب جارا یکی مینا روزلات نوین و به ماه 11 مهوید کنه اخلاص بکن گروپ واجبه یکی اخلاص بکن جارا یکی روزلات نوینه تن کردستان سایکوتراپیست کردا چه بین و العراق تنن ترکیه ایران وجبات دو گروپا دو جنها دست بکریه و سالواره یا سیاسی دست بکه هدف همه او فاکولته هاتی چکرن او انستیتوت هاتی چکرن هدف همه او طلبه پرورده بکن ما مستنیوان پرورده بکن ام بنوان و بجن کرم کن وی شغل خود دوام بکن هر بویر و قومین شوپل سر مروی دهلن دست نویسین دیروک تنه نبون تالان و انفال و قرقرن چه درسم گلیه زیلان چه حلب چه و انفال چه فاعلی مشهول آنو بنداین ملتی بندست مسلمان نزیدی کرد ببرینین خواه هاتن حتی ایروش لو ما یکو تو دست که دیدی برین خوین دبه رو پلکنو یا دیروکا وی ملتی بندست بده به